Biyana! Ay, muna yun dagita tao. Nagatidug maasin na ay daytan. Naggapo man na ya. Ha? Magibabain dagita kapag yan. Ibabain dati apelido may. Apay man na ya. Che putot ni kabagis ko Sini ko ganda. Ngam intarayan tinakasikog kwa na. Anya? Nagloko mo dahil dyan alalaking. Ha? Jay ko hindi mo kaanakak Saan nagpampanunaw? Dayta ka nga men tabarkadista. Bulak bol abin na babayan. Alake, inya nga raw, talaga kastaa. Ha? Kas jay man jay kabsatnan. Mangibabain na gijay tao. Uray kumano saan da nga apelyido ti apelyido idi balasagak. Mangibabain na gijay akaanakak. Ala, bay amada bayaw ti mang problema iti dayta. Isu pa yung pakariribukam dayta. Kaanakak day jay. Isu adakkel ti karbengak makibiyang kadakwada. Jak kayat ti araramidon da. Ta, ibaabain dalaeng ti pulimay. Nanang, nadamag yun ti maipapan ka ni Uncle Nardi nga kabagis yaw. Maipapaniti anya. Binugbog na matkano di manugang na hindi nagiinom da. Anya? Haday, suda man na tilinaon ting ngiwat. Dagiti marites dito'y lugar tayo. Katuwanan anya pa ngay. Amo yung matan dito'y lugar tayo, lay mapayag ti daga. Ha? Magibabain day tao. Kapsat ko pa'y mo ngaraw. Kas jemad nga talaga ti ugali diya kabagis yaw. Iso nga ibagbagada nga puliyo kano ti terror. Ay! Di na kiramraman dita. Tasaan nakaterror. Kakaasi ak ngagsingsing pa'y ngam kastaki din ti bagbagada. Ha? Mangibabain to mo da jaya kapsat. Dadaulan na ti reputasyon ti puli. Wan nga ron Ay, wan gayam, ada bisitak no malam nanang. Sumangpat man ni puli diya abroad. Asinaw? Jay boyfriend ko. Nay, apay. Sabali man ti boyfriend mo Carla. Wan nanang, imbrek ko ni Dario. Nagmadi mati ugali na. Anya? Ay, wana. Anwam ti gwapaw no nalas mo ti aramid na. Isina mo na. Wana, uray no masikuga kat jak ikamati si kuko kanya na. Ha? Masikuga kunam? Wana nang, ngam saan nga balita damat baro nga boyfriend ko. Ada mga langon iti si kuko. Ha? Ay, nukasta. Amunan, masikog ka. Wana nang, kat awan na niya man na kanya na, ay ayatan na kanulata. Na? Kahit, anyat plano na ngay. Ikasar na ka? Wana nang. Ay, nasaya at anyat trabaho na ijay abroad ngay. Driver na nang. Iso nga tulungan dak nga agdalos iti balay Tapnohan nga kababain iti boyfriend ko no may agpasyat. Hey Pilar, mabalinti umutang. Ha? Ay una na. Anyat utangan nyo ngay. Asukar, kape, gatas, mantika, ken bagas kuma, balasang ko. Ha? Ay, Nay, di mon samo kaya ti agpautang Pilar. Kuha ngamin nana. Numabalain, jak ko maagpautangan. Tan nagadupay ngamin ti saan nakabayad iti utang na. Na, apay, asino dagiti adda utang na aya? Adu nana. Adu kayaw. Ay, unay mo daytan. Ta iridis mo pa ita panangibagamay. Apay, dakelao na yun aya ti utang ka. Tapay masapol nga iraman na. Ha? Basit mo ala ti utang ko Nasurukla sa nga ribaw. Wana, ngam nakabaybayagan da nga utang yun nana. Ay, agtal na ka.
Saan asyak ti pagpupudutam masingiran? Dagitay dadadakal ti utang dati singiram. Yapay, asino ay ti kadakalan ti utang na dita? Ni Berlin aka anakam, nana. Nasurok a 10,000 ti utang na. Anya! Ay, naglukon day jay a Berlin. Mangibabain iti pulay. Alalala, bayam, takasaritak tuman. Masapol nga agbayad iti utang na. Tapno di na ibabain ti apelyido may. Mangiramraman. Ha? Oh, auntie lang. Nakaumay kayo, Mat. Sumrek kayo, ha? Sanay. Umay ko la ipalagip ti utang mau ijay store ni Pilar. Tasika mo gayam ti top 1 iti utang ijay. Ha? Kano ka ngagbayad? Nagan mau tinakamarangmang ijay listaan. Sika ti kaadwan iti utang. Ibabain mo ti apelyido kay di balasangak. Nga apelyido ti amam. Nga apelyido mo tain. Kuanti, jak pa'y ngamin nagsweldo. Kababain ti kasta nga raramida ang Berlin. Agbalbaliw ka man, tanay kababain. Ada nasawam, hanggang mangutang kapailaan. Auntie? Kita inyo mabasit tanay. Ado, ti maibabain iti kasta nga raramida nyaw. Adda kami akabagyan yaw ama ibabain. Ingkanto agbayadan iti utang mo. Tapno saan ang nakamarangmang jay apelyidom ijay listaan ni Pilar. Kababain! Uwan, auntie. Mapanak to into nagsweldo, ah. Hello, napintasan nanang ko. Ay nabartek ka man ay. Sige. Padasin nga ang tanda. Agwala man eh. Malala, sumra ka nga roden, Rio, anak ko. Alala, umaykan. Saan daro mo anak mo't lang. Umay na, dumawat iti kwartayo. Igatang ko man iti buryas. Ha? Anwam ti buryas? Tarak na nga. Agtarak ka na iti buryas. Tapno, adan to ilako. Bayadak to malang no makalako ako iti baboy ko. Alan. Kwartayon, nanan. 1 kwarta. Ikandak. Uno buong ti sarming titawa. Ha? Toy. Na. Ay, di mo pidutan day tabatuaan niya kala. Kwarta, uno buong tawa. Ay na. Uwan, anak ko. Sige. Mabitlaan ta ikan ka iti kwarta. Kahit nangalaam nga itintid mo kwarta. Ay, tay impadulin mo anya pa'y kuma. Anya, kinupaggatang ko iti grass cutter day. Bayadan nanto ka numulaang sa Ay. kumbaga na. Agrom na dyan anak mo. Ta amin nakigawan na. Itid mo maamin. Kahit nagdadaal mo nga raw no jak ikan. Or daya paggatang ko iti grass cutter. Bayadan nanto ka numutlaang intun makalako iti baboy. Ta igatang na kano iti buryas dayjay. Agtaraken ka na iti baboy. Patpatsimay. Kasladi ka pala na irwa mi dyan anak mo. Ano mabartag? Tilay bagbagana negosyo. Ngam awan mo marugrug yan na negosyo. Paggatang na iti arak ko na maa. Ayan tay nobyom ngay. Kuna man no agpasyar dito'y balay. Napuspon, tatang. Tabiglamat nga na-cancel te flight na. Anya? Kahit ti amati si Kugmaw. Saan na nagpaparing na? Saanan, tatang? Baybayan yun man dadya nga tao. Saan nga balita na singpat mate agda mga nubyok. Ay, alangonan nanto kano dato si Kuko. Ibilang na nga kaspudpud no nga anak na. Masaya nga raw no kasta. Taman ba no ti kasta lalaki? Kahit anyat plano yung ay.
Ag kasar kami to kano, ngam urayan mi pa lang nga makapas ngayak Ala ka. Sapay la ko mga rod, ta maipatignan taw ti anak mo. Lumabasak pa, Auntie Ilang. Ay, mabit man lang, Sharon. Ha? Apay ka di, Auntie? Ay, pudno aya nga inuman ka na ti pagtrab-trabahwam, ijay ilay. Ah? Uwan, Auntie. Inal daw nga ron titip ko, ijay. Tagalante nga men, dagiti customer me, Auntie. Ay, apay, awanan sa balay, amastra kam at trabaho, Sharon. Ha? Ay, bastusun da ka, dagiti lalaki, ijay. Apay, awan dili ka di sa maya. Auntie. Kababaid. Si kalat pagsasaritaan ang dagiti tattao dito'y lugar tayo. Beer house ka lang, ti amo mapagtrabahuan. Ibagbagada pa yan na tila pakisangsangwam alalakin iti ayan ti trabaho. Ay na, customer mila ang dagijay, Auntie. Ay, uray pay, kababain. Apilyedok, idi balasang ak ti apilyedom. Takabsat ko kat nga raw ti amam. Isu adi ka mangibabain, sika, Sharon, Auntie. Hala, pumanaw kay jay. Ta sumapol ka iti sa bali a pagtrabahwam. Ibagadan tuki, di na pulit tayo tilalakaan na babae. Ay, saan mo't, Auntie? Basta pumanaw kay jayan. Restaurant ti Sirkam. Restaurant, wine. Di ka mangibabain kunak na Pilyong mo't atay disinti a pagtrabahuan. Tapno di da ibaga asisikarodon ka abalasang. Uray kumano saan ka kabagyan ta. Ayos laeng. Angam. Apilyedok mo nga raw. Idi balasang at ti apilyedom ita. Isu adi ka mangibabain, Sharon. Huwad. Nangag ko amin ngayong bagbagam ijay ka nakam itay ilang. Kahit, anya kumaita, no nangagmaw. Ada problema. Di ka lagbayin, di lang pakibibiyangam. Biyag datay jay, inka ka bibiyangan Nga oray ibabain dan ti pulimay. Ay saan Kas jay nga rod may ti ka naatrabaho. Di ka baybayan dita. Mangibabain nga road. Agduduma alalaki ti katibtibol na. Ibagadan tuki din nga adda pulime ababayadan. Ay, apaw. Ha? Makauma-katinaw. Day talamang tugtog nga kanyak tiar aramidam bay. Awampay na puutak kimampi ka mo kanyak. Kontrabida ka na yun tiar aramidam. Kontrabida ka. Ay, kontrabida akong kunam. Anyan na ya. Kaano nga tayo ang makapanunod ti asawa? Talaga nga takas dyan yan. Di na katan maikati kinalaing na ang makibiyang iti pada na tao. Habang buhay nga tamutan akas toy ti akim ko kas asawa. Para anawa iti asawa. Bakit? Magandang. Apa nakapanimid ka di tabay ti tawa? Anya pampanunutan? Ay, Anya't problema, kunak? Ni Gina aputot ni kabagis ko amaneng. Apa ni Gina? Hay! Masikog ka no nga raw. Anya? Hay, problema mo ti kastoy. Kasanula nga tanjay sikog na. Anyan tungay, ti ipakad na iti anak na. Kaawan mo trabaho jay nobyo na. Kan nabisyo ka na jay nakasikog kan kwa na. Inaldaw ka na ngagbartag. Anya? No day jay tumuji na nga men. San nga pampanunaw? Hay! Mangibabain! Sus. Ma-stress ak manan no kastoy lang. Ay na. Bye-bye tabiyag da jay. Apa nga min ay tila pakibibiyangan bakit? Dakal,
Dakal ti pakibiyangak. Ta kabagyak dayjay, lakay. Anak ti kabagis ko. Apilyedok idi balas angak ti apilyedo da. Isu nga awan sabsabalay. Oray man, adamot dagiti dadakkel na amang problema iti tayta. Hay, sana mabalin ajak makibiyang. Kaanakak nga raw. Jak makibiyangay. Ay, ti dandanagak ngamin kadjay si Kog ni Gina. Ang mga no agbalinto ang malnuris ti ubeng. Ta siyempre, ta awan to ti maipakanda. Ta istambay mo dagiti dadakil na. Ay, apaw, na yun na ya, apaw. Ilang. Adaw, tinaskin na problema am dito balay. Di mo iraman ang problema ti sa bala tao. Masurunak nga raw. Tawang pa'y limpyo mo, akakaanakak. Ay, ina, pasig damot amin a papaanawa. Nalang! Woo! No! Na? Ay, sige, Na. tayo naksabtan ti anak ta. Nabartek man na si Mangpet. Ay, ina, pawan niya laki. Anya na ya. Oo, nahinday ta nga sawak. Ay, nalae nga bang dilaw iti anak ti daduma. Ngumde mismo nga anak na. Di na nga madilaw ano may suraw. Diti ka diti balay da, Carla? Ay, Wayne. Apay, anyat masapul mo iti anak ko. Ha? Anak mo gayam? Parwaram ta anak mo. Tada na patig ngay bagakin ko na. Urayik ni turuar tinalada nyo, ha? Na, sino kaya? Basta parwaram ta anak mo! Awanan kay tibayin! Anak ko! Na, sus, kabilin damo ito di anak tabakag. Umay ka na, tatulungan ta ti anak ta. Naglukonday ta babae. Sino nga may dahil ang babae ay? Kaya pinaruan mo ni Carla. Kadi mo maam mo na yan. Ay, na po. Basta umay ka na tayong tatulungan jay anak ta. Bagbagaan nyo anak nyo! Agawit asawa! Ha? Nanang! Hindi kaya tasawan da ito'y Carla. Sino da jay a babae? Asawa tinubyok. Anya? Kayat mo asawain. Ada asawa ti bagbagam anubyam, Carla. Nanang, sorry. Pakawanandak no nagulbudak ka na kayo. Ay, por Diyos. Romuaran dagiti marites iti babalay da. Ay, umay ka. Sumrektan dita balay. Tarasam. Ilang. Agrobot ka. Intakitaan ni Riyong anak tayo di presintaw. Anya? Apay nga dahi di presinto ti anak ta. Tiniliw dagiti pulays. Tanagtakaw iti motosiklo kin alahat. Anya? Bakit? Nabalo din tanak ta. Awan maramidan tayo. Tanakabasol mo't ngaming. Kat nimot Carla. Agpasangayon iti mabiit. Anya. Nakabalo doon ti lalaking anak talakay. Katimot babae agpas ngaya balasang. Anda nga rod ngay. Anda ditan. Awan marami dan ta. Baso mo damit lang nga. Adi damit ngamin. Agpanunot iti nasayaat. Agpadadamit ngamin arasuke. Unay matan tigas-gas at dagiti anak talakay. Awampay limpyo mo kadakwada. Iso nga rod ako na adi ka adilaw ka dagiti kakanakam. Wano daddo mapay akakabagyam. Takas jay nga rod dagiti anak tabakay. Wen,
Wenad lakay sana nya kun makibiyang kadagiti ka kabagyak. Mababait akon. Wala. Dagitikid di anak ta. Ti pangibukbukam iti atensyon. Isuda ti dilawam. San ati sa bali a tao. Mainay-nay na paikid di pakariribukam no pakibiyangam amin ang makita mitaglawlaw mo. Ay, punot ako namlakay. King ado ti maibagbaga dagiti kakanakam ganin ka. Taapay ka no amadilaw mo ida. Idinto ta dagiti anak ta. Kat di mo ka no madilaw wan no maisuro ita. Gusto nga rudo na. Nakaro ka ba? Alabayam. Nakto agkid daw iti pasensya ka na kwada lakay. Mababain ako na talaga. Manipo di din, nagbali na naulimag ti asawak, gaputa na amiris na dagiti mading aramid na. Manmano na rumwar iti balay may kat sana nakasiti sigo da masapsapa rumwar, amapan makimarmarites. Kat tilangan na po kumitayan da tensyon na, tanapan nagtrabaho tanak may, iti sa balay a lugar. Kat da kami ni asawak ti mga aywan, iti apo kume. Alakastan, ti pagayam mo, Tinong.